Neba mutegeri wa WeruTV no tubakwitho kwatana na oni urubongyo ya brankwira umbere wiranenira ndo na together tukwatana na nchoro ntomwenda uraromerete task force Miraa direte kitira area au kana direte kya formed kenda kumenya kana kuramira kintu kya Miraa. Karibu sana. Asante. Na tukiambiria task force ya Miraa bwanenkiri nimbia na chochi ngo bwa direte bwetengero Oni waro wambetwa nchoro ntomwenda ntidile na ni ndari chairman wa task force ya Miraa. Bai the chairman wa committee ya implementation ya report. Tukiambiriria 2016 June tambia tariki 5 2016 July 2016 budget ya tengi bilioni 1 na bilioni 1 to air terms of reference toerwa tuchwe mitaratara ira ikatumika na tuwe ni atia yani recommend strategies and interventions ile yatumirwa ni thirikari kenda industry ya Miraa ikura. So the operative ones is development strategy for development of the Miraa industry. Pomwe tuone ni atia mairuri aria urire ni ayanga yakaretangwa payeli turi ni mantu yariko yaomba kutumirwa kenda yatumira kimbeche thirikari turite etengete. That is activities and initiative that will be financed by the funds the government has set aside. Kwa dhatu tulailie nu tafiti kana ni atakuomba kwethwa Miraa tukongela uchiara bwa Miraa tukongela kana tukabwithia variety non variety liko nyingi na erikio kethwa na takundu akinya mauri yao yakabwithwa ubya yani crop crop improvement, variety improvement and value addition research. Wayana twali tulailie imbiundere kuyomba utumirwa no ntuike mutete umwana munga ukampempe wanda demonstration farms ira ikarita narimi utafiti buboneka kana activities ugathaende kwintura we mundongania ntu magatanirwa ukorua kitha wenda kutanantu ntukuriko kuoneka program ikabwithwa mwaka ari makora nture bukona ngania na ataalamu bakeya ubrita ba agriculture ino ntu ma kutanantu bondere nema wayatano tobwiri tulailie Miraa ni atia watili and administrative structure avalo chini yori kana kuma ntukure andirwe ye mundene yarimirwa ekethwa ya tebore mirankwera kumenyera mwanka ye kumenyera atoratibu bonde mwanke kinya kukethwa ri andikela yori ya miaka 10 mbere ikethwa kana 5 gire imwe na mantoyo ndio ale kubwethwa bilioni mwe badire tabone nkerikana yandirie mwisho taburi kuri akila kino ntuke mutekenene ri ni mbingi umba kubwithwa kuo additional farming enterprises tokarandi toyembe todirunkembere onde toetatiania toya imenti buri na kaithe toita Tharaka Nithi magutuini area tothabwe na Miraa tachokata tambere tokia maoni ya arimi kuma maoni yo ndi twandika yo report na mbio chante bwa kuandika report toyana mikatakati kana mitaratara 16 yatumira mbeche ndi bilioni 1 na urendo mbira kembio chante bwa tabone nkirinyira chiare chi ke budget na ko ichunya president edrita kinenkana chi mwanya bilioni 1 akikana cherekana ntukurere kana nkuru ke bilioni 1 kampa panwe ira cha 2016 2017 financial year nicho twambajeta ira tukimbajeta ura bilioni 1 atumirwa twaringetha buretu to overshoot the budget by 200 million ya 1.2 for 16 activities. Activity mwe number 1 ni kumenya arimi ba Miraa bana na toke yakie kumenya arimi ba Miraa bana imbe bodara boka ilio ntito kumenya ukure kinyo we twere bwetere
yembe ibwetire tiani ibwetire imenti ibwetire magutuni nterecha Tharaka ibwetire Embu abweta tu pokaelia mtoe na Miraa kana protocol kana mutaratara yo ari to planning ito planire na iko ina mapping tore kinya map wa Miraa is nguruni tuitumira map tatumira county commissioners office ya Tharaka Nithi ya Embu ya Meru kenda tumira machibu batwira nari mibari non tutangwe ni office of the president na bo vice president yariko nditopa tumire batutwa na map ni ario eringi University of Nairobi department of remote sensing 2015 nyota tumire no ntu kuona kinya mirerea endenya tukibanga ituichie maua ire antwana njia ire antwana mutwate ire antwana na arere kwa wingi kinyo itona ere kwa kwingi na nae triburu map yo ende ya redesign purpose leon to ware mikana iyo on the tree ukarika na bobo ya 2015 ikwatengi beche ingi ni thirikari ocha Miraa anto baita kotini na institutions ya learning ora chietha chia ikona activity keya thindu ari church na ibabu chia ende kwanje ende baita saindi badia kinya kuthia mapping nontu thirikari atumane thwe ni lailwe nontu mbere kikwira bobo ya kwari Miraa itari baukuna tiri chagenya ni dhati ne ile witikiro baadaye kiro ya maukuna tiri cha Kenya tariki 13 June 2016 na ndumbi mbere ntukuto kumane ngoro la 2013 2014 ni kwa na manto mengi ya kurena tekethwa na kwara kamete ando komite parliament atokero ni mwezi mwaka juju na ikwari na manto mengi kinyanto ba uthambia cha kuchiamba London na mbia iwende mbia ichedre ikyo chere kananga iche wikiamba London ira erurero taruro mwankatha ito kwa no na mbia ichetere ira ntemeani no ya yu chari antu te mungano yantu bongwa ira tari pa mukatakati na yetu nduri to kwacha mauni winya wero amirite ikyodora no kene manta ya Miraa kwa ile puto kwenda kumina mbira chetere be chiri turiro kinyoro cha tumirwe lakini ki report yetu to bwiri ku recommend strategies na intervention ira ikangika assist in the development of Miraa industry no kumenya OI boroburi kwethia distractions ite on the way wa ndari chabu kala liriko ende thai no tutore cha ku register me to abadura into economic unit bakenda kuri baibo no body in those unit lakini timme katakati yetu ni bati boteoria babo tetera pokenya itari part of our terms of reference na tutekienda kumenya ibwetere tepokeri nya kuria thoko cha Miraa lakini irerera ya Europe tetera rikirwa mwankatha ito kwa ria pata niyo recommendation number 3 recommendation number 3 twere thirikari Kenya ilailie UN Convention ya 1971 na UN Convention ya 1988 convention hizo ndio bandiscasa in the United Nations conference Miraa bakindiscasa ndawa ingi Miraa ni ya lakini mwisho kuona Miraa ndo tindawa ni hapo na barua ki convention ba inga ndawa icha kulebe chionde kwa Miraa itemea kwetake category ya ndawa hii lakini the individual countries no ile chona uikethia ibo ntona kinyere inga wa Netherlands inga eta ingire for European Union ingire Netherlands Germany inga eta ingire for European Union ingire Germany London deba inga kwanja bata ingire kabekire wazana chonko restriction non to bawire atiri bate kwenda kwa conduit ya hukuma Miraa Europe no gona Netherlands bawire bituma bayinga kabate kwenda no kaba kwenda kutethete minority communities lakini batawi bariku no me Netherlands kinya bangi ni ndajo barabara ne na kinya ingi chombe na ibwede to kana ibo imekakati yako kwa hiyo endi thirikari thai tugotonenkara mukathe Uhuru Kenyatta report na wire ikithani ministry tuwete ministry ka bu trade na foreign affairs nere antabaka bera lailika na reporter feedback na reporter whether kukiro feedback ke anytime and I'm sure but to get feedback the ministry of agriculture but to the committee to implement ndu tuketha twinabo
na tukari kinya na Ministry of Foreign Affairs turi na turakinya tuone kinya kuimera bingi bikaria Miraa ya kumanthi na birarurwa kuringana na bura pa timisire ni restrictions za chikawa tukita ki manto ya kiri mitaratara yonde itone kinya murimo Miraa tore kyo mu register nyate akaria to recommend Miraa Development Agency KMDA na tuwithireri Miraa growing area chances are that trumbini mawa toka to recommend Miraa Research Institute niyo in the Miraa growing areas you kambire chujiri nicho nonto Miraa bitumengwe London anto abingi babandito ya kuthoma ya ndikimya maingi bathomba cha Miraa bakwe na kathai na kathinon na ina other active ingredient nyingi muno bakatsigwo niwa na mimi to mamto ibu andas na ni to ma kinya Miraa ita edukwa lakini itikwe mingi na tukera kia manto yage nikiu political influence kana manto ya siasa ya ukumera Miraa mno mara o anto babethira baicha loko iba tire consultant anga county national ka Miraa burambe riende ukumana chiacha kana bolo imto Miraa kana ndiko nakabatire babu ku focus utethire kietu baraba ikitie amba kotini 2015 bakwa nebo ene Miraa ibekere ku bathatu igudire kiriku nendo kuotera consultant na rangi kuotera consultant ko ndi babethire consultation consultation edreke with between the national and county government to terms of appointment in consultation with the farmers traders and the stakeholders nie tumeto diuronka tukura chiari county government yone aithirite county government twandikire ngavana His Excellency Munya tumwandikire barua sabari thatu tutombo trimanwe in person lakini tutimana na county assembly tutimanire na ritibangu bake kinyotha itura ikitwa mu report na tutimana na Minister of Agriculture on his behalf tutimana na speaker as at the end of the county assembly no tukucheria kulukwingi tu recommendika kulu county assembly ya Meru ne genda Miraa menya kwa watu lovoya itukomea voya kinto ya agriculture ke developed na kwende governor na ithire to poimwira antu baba committee baba thera baichalo na area where ngania ibaba kwenda baichalo na tukomea very well agriculture developed kwende county government nya His Excellency the governor na batire kwetera kimenya in details yako yoyongo ya bitambe ibada we mu consult kana we mwira woni ganda appointiro the chairman wa task force the appointing authority na atire iwango bidhatu atu badhatu baba ka co-opted ito co-opted director of crop Ministry of Agriculture Minister of Agriculture the PS or the cabinet secretary ne bandikire baratu the governor atunenkere muntu umwe atatu nenkere wa Embu na atunenkere umwe kenda bana badhatu inga bano Embu ndi wetu atatu nenkere na boreria kuthiatara no atatu nenkere barua ni thatu na itaringwe kwa niyo kuthiata yau niyo ntunga kwandikira barua na kiri enkwa mbiyite waku ukaronjokeria miante kura nantirwa nawe na iko kurekana kana kwemerie kwethire kiwa ati wethirite ukia appointed your political friends koyo mabureo abo norongo mutupu Wini ngwenda rungamera Kenya Trade Policy 1993 through 2005 data ya Europe twice a year in fact in your vision data wa trade facilitation non tunyo kala Alien papers 2001 2003 the standard wikire budget dandika articles on trade facilitation utema you know ni trade imbi winda ndari kwa ndaru kwa Ministry of Finance miaka 20 and that time the deputy commissioner na ndokera kyo mathina yaya ukaraka ya andire bo papa chiacha po upupi uni in fact and through TV andane kana CV derare ngida point 2015 tanaka ta CV aiwe no ndantu bapambia kwa tutetho mina ambi tone kanambi in fact ni tumire bedonya chairman 2015 tari chairman tari member lakini endo no itegeria won no achalero chairman on tuno thomi of course and the experience ya utoja kwe kundiketwa Nyamita Nyambene Miraa Traders Association baratha bakiwe kundikenu ni kyantu nyabara batandete Miraa batukumete na yantu ba Miraa imbithe na enu na ikundikeka Nyamita ninkuthwana tukithiria gutalari mikiumya ki bau bonde baikutuketha kilaki nya kimwe
nyamite itu tuambire 1997 rira kwa na Somali mukusukuso 96-97 period ndire office of thirikari twatiana bo na inda bandi baizire utubute mya kwitha bute team na nyo nyamite eriku ama founder member lakini thai baba inio kinyora wari chairman ombere kwa jaka umire ko ona baba tip na bo arimba Miraa ni bo bari na bwariku tu dato kacha maoni batenye kinyo tunakira maoni yao lakini kene kundibo ethire ibo ba approach re kenda nyabo ko yes batenye no ndo twakinya twarire ndiune TV ne twandikira kinye indara chionde cha thirikari cha county dukwenda timana babu kwende kundikibo ethire nyabo bako bwebera ibo kubwithia bona iba komyo taria na bokinya bamba iko taria bale tatiorunka nya njelare na una kangeta ende kacha ire ate kenu imbi ulintemenyani in fact ke my training ya hunte bathikara ndo bai kotini ni koti koti ya mwe yariku ya mwe na manto iko kotini te kwenda kinya ku discuss ni on tobe kuma ibe tere kwite kotini batwe mutaratara yo atwambiririe bere to identify de na cha murimi na cha mu biashara na cha Miraa kinya Miraa to identify te okay na cha kinya county waste disposal na kinya nare ile yara na ko na vioskine na barabarene yondi to identify re muntu te totimenya ngaba no Nairobi ya totimenya kinya ngaba no wa Isiolo ubonde tekatoro maira kila kionka supply chain kuma kwanda makata final consumer kama tageke kumure akare akari ambia ya ngela muri biringi na antu bawe tere bai chalo ke committee ne yenu bonde bai na kila kana bonde bai na miunde Miraa to mon pijo to na Miraa nyawe kinyawuni ibodere te no kwedira on a later note no kwedira bukiwe boko me kana ibo ko identify madina ya from the source mwanka mudiana iko kwere kana ndo bingi bedere te bai kombora ni dia miunda yo ikando Miraa ibo kwa ile madina yo ra komboreta kana burenda the all na kana mwene yo ngoni ondere is excellence the president and to be the sleeves ote mwene kirori kantu ayo yo ndivya itire indunjira ni ocho keri no ndo no mkabiachara yaendelee arimi ba kaba kadunalo into economic unit ba understand na bat no tukuina kinya provision ya sensitization na training on value addition na ni kuleta demonstration farms no bona kenda muntu amenya wengwa muno kutebuyi otwire marandwene. Does that mean kana kuwa kupo kumaanisha baraba komporete miunde ndi bakitha ba ichuno echo kwene ito recommended sindi money kinya mu biashara can benefit murimi can benefit ni trade off utemya ku recommend biashara idira uinde mu biashara mas mcheta student of business ndadile kiraje miaka 36 yediri and the student of business not about every day utemya ku anything yomba ku interview with the system a trend nanga tekumya kwethia yes na okwethira ukiariri nyamanto ya kwethira bukimenya thina ya from the source mwanka ki consumer kwena ntubabeta wa middleman kana ntubaraba tuwe broker tu ibo kona kaba kwethira bakinyile murimi wa Miraa brokerage institutions kile trend itemyakura onto kwenda broking information lakini notie lakini kedere kinye lakini murimi wa Miraa nikana abatu kimbruke tutamburuka tuwa muchunani Meru lakini ke my training broker ni muntu to ma trend move from point A to point B kwa haraka kwambi noro tethera joro tikumenya kitho twire miro ntije Mombasa ankinyithiria haraka akariwa commission yake ende atemya kura no lakini kwira bwana ntomwenda kwira to exploitation kana kaithira Miraa ku ntonko rangirile ngakwira wima na tano ngakurira antu babu keria ku regulate kura mikabira under the category of unfair trading practices na rao kwenda kwenda training ko ka training anto what is fair trading practices and what is unfair ni buri kuboya kwa biashara na bora boy kwambi kwa biashara na ni ate buri ko bwithwa gwetho to kunyiliongi winde boka benefit imbi no ndo to na bwake bwa kuongela kinya mutumi wengwa aina bakongela mutwe na moi aina bwake wetate otote na bwake bongela na bonde bakara kwa benefit economy ukwa
Tuna mitini wa ina mtu mwe. No manke watania bonde. Watania bonde. Na ito kona sako chitirite kiambiria na inyakwe sako cha Miraa chitirite kiambiria chia mwandio Miraa na kinya baba in the business kana biashara niwe Miraa. Neta boku banga kuritaniria na bongwe. Kiri report yetu tukuto recommended antu a investors. Nguyumwe kona no kadhiete thirikari ni investors. Muntu akibana kwenda kwambia sako eke no ambirie business enterprise. Ora kwena thabiti, ora kwena nyambena arimi saku, ora kwena arambe saku, ya ngenda tora ya tawakiu. Ya welfare institution. You need business entities. Kogo tena thina na sako zipo direct. I don't know etiquette kiri what you are doing. Lakini it can complement. Na kiembi ibu direct bune nkiri chonde 2.2 billion. No kona sako zia kakwe kegena pakethera bakio nonto nyabo iba ko deal na Miraa no rikane iba kwetha baita thia muri Miraa. Mbeche tena kanairwa yukia. Ankwira kweli. Besha iri ya metratu atiri kukenda KMDA. Kenda obichi. Ikenda kithani wanda ipito gwetebia ya Miraa tweringa wande gwethe kwena shares. Tie kauni shares yu. Toya kaura plot yu. Itu tekinya munda yura Nairobi. Kwetha kwena hub center. Atwatengera mbesha ariku no kauni to KMDA. Miraa Development Agency. Ya ora KTDA. Na itu again kukethera kinya kwena demonstration farms. No kaandika baba katana. To KMDA. No KMDA. Na farmers ina churi ora mwende kila. Nonto yata hero itrake ate ya allowances. No bona. Endi beche itika kuwa chionda akyo chadire ke development. Intobira bikwendeka nao itue kenda uza kwena mbi na mwambiririo. Tu kurongo rie kithani kweka 2 billion. 2017-2018 period. Minister of Finance na atengra another 1 billion. Kambia kureleasewa next financial year. Tutakinya. Next financial what? Next financial year. Report batu kiri implementation committee. Kurieto kwanto within before end of December. Chide in place. Kendiri kireleasewa chide kuna stability. Na ngewitela nini kwanto bakwetera baito machuria kwa Mr. Chairman of Task Force, will you give us that money? Paul Muturia egembe no na riwe murimi Miraa bari ukitha kweka gina bwa bakona kakomba batethia na kwa njoro kuna wenye hawakuhesabiwa Miraa kama signs za Thiruru yene village ya Mukoi ariwa muwasaidie whether tera Miraa nitalikonde lakini kwa tutarikia kwa wende kwepata Thiruru otha inkuringura thimu na report yebo tometani kwetha buta talanto bona ndiratwejire twathiurunka twakire maoni ya strategies and interventions ko butari kyo tala recommendation number 1 ni kumenya mwene ginto bino tipo tutala muri Miraa Thiruru otha inkometali na Thiruru ni ari nene na nionka twandikire antu 10 baba ngi twandika 66 na inkwara chief dukire woru ngukure no kenda tuongela ntuko mwanka Thursday endi atalo na koria na bwambe chanyo kitha wanenkerwa urambe chikeya ile ya through extension services already to discover kwina ura kwina inyo bingi bya green na yellow bionde rito thiurunka milezenga chawira atiri na kwina inyo ana drawing of the plant etienu batume entomologist na kwe tukirekio ntukaitega gutira kwa weru oriento mwenda baita yeto kwandikithia Miraa kireka miti yeku okay ariwa yeku lakini kawe chairman ande chairman kende tuweke kamiti wimbi ariwa aritwa Karuma Joseph entereche mutwata na kwa chairman Meru County kwa mi ni murangiri kuma Meru mudhara pesa za Meru zimetumiwa bae wengwe tikiaria mantu ya mbia account kwa data tumiro kono edira umuchokeria kiuria kyo baita ni nyingi muno kuri mbe tukabwithia farmers na simolezi ni rito evisinjire ni sublocation kenda baito na myoba kapaka menyera mantu ambi na rira kitha mtu ake ya agriculture extension officer akatha sublocation level no ndubwa kumenyera mantu inyo ugiri bwa Miraa okethi bwa Miraa na health issues no ndije tumeginya rimwe ingwa nariko uratume wataila kende watailwa na utaalamu na nigwe tumikia demonstration farms tuibaritana kitha isako bakenda kwambia sako
thirikari igabatetheria na itowire kwithire kwina seed money ya utetheria farmers but organize better but organize no to generate a lot of money. Don't be surprised kumania na chuma to Miraa paia nende kenda organize bachoka arabari mbere kuyana stability tumya kwina vacuum iriko ende vaita irio ni nyingi muno timya kutana ndaika inkai enduria tukarikia kwandikithia arimi tumi banona the next step next month first week ni sensitization kiriari kenda bamya KMD nimbi kenda bamya research institute nimbi no mantengia kenda bamenya director of Miraa kwanja ni rambiririe minister of agriculture ite na director yora kwina director of coffee tea na club nyingi na tukirikia twina ndaika imwe ke kuendende kwa sequence 3 kenda joke 3 miaria kwe muthia nimbi ukonia manto kana kimera kikia Miraa na ikundi kikeno kietu twikundi committee yetu ni committee ya kuimplement ya tuwire abwithwe na to aimunda tukirikia kwandikithia arimi turambira KMDA turambira Miraa Research Institute turambira ku strengthen the directorate within the ministry na actors ni ministry na other government institutions na tuchoke tuone structure cia management iko laying down yucho ndo tuandire institution to ka form iriko na tubiribuke uriku kwekinya bungu bwa kanikwa county kina one population matrix kwina what ka county will do as a cultural management department of agriculture county assembly ya kulukechiria cio national government ya kulukechiria cio and as strengthening cap 1 Miraa Act 2013 na manto mengi muno ya kutuma kimera kithira kilaini ira ina mayani na into bingi bile bienda chwa na kithe kenda muatili na muatili ni utuwa sai mbere tara yakene na thai ntu atiri wimpa imbiria ona urakombika twina mutaratara yu mweya na yukuthia tura na yukwendeka thayo maana ni boya sana lakini ngakuria kiure kimwe umbira ye kanari ndikona ka kimera kigethaira kikia located kana kikia wambia obora financial national government manga stabilize manga stabilize okay ni boya sana nakuma wende katwa ali stabilize ka self generating sasa ni boya sana wana Nchoronto Mwenda mutegeri une Nchoronto Mwenda ora nwe chama no committee yotogira mantege Miraa urotokumya koiria akotwira puraba bangite na mikakati raba ene okoni kimera kyo Miraa twitikia mantega yake